بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا 29 मिनट मुलिंग प्रोग्राम अगेंस्ट मट का बद्दल कोल्ली मेद कुरिमिगंदनी 29 मिनट में सिलसिलागे सते का 21 वन प्रोग्राम आद अलमेंगे 29 मिनट में सिलसिला की कम में होकर दो है गे मेंदुरफा हो दे जहारो दार स्टीवन कुरेगंदा प्रोग्राम है आदि हम कम में दुआ को समावारा तफातो मुहिम मौलुआ का अलम बद्दल कुरानी मियादो में बद्दल कुरानी वारा मुहिम मौलुआ का अरफा दोगे मैं कमा गुले को तो अब मैंने को मेरे मियादो स्टोर वाला मैंने अशे हसन मुसाफिर करे अलमेंगे देमी होंगे तो मियादो मी प्रोग्राम का मी टीवी देंग अलमेंगे हम शिफा कोटा को जरूरी बात ही पुराना बार बार अनुकंडे यहाँ देमी हम याद करेंगे अली मी प्रोग्राम हाद गिना बे को बदलेंगे तो बे बेगला में वाकिंग हम गुला फस बे फलोंग मी प्रोग्राम में दुगा ख्याल फॉलो करो बालेंगे अलमें नदम वारा गिना बे फलोंग आने मी प्रोग्राम का मी गिनस दिबार है मी क्या वाहत किया मी वाह की विदाला वाहत सब हम गिननेंगे वेंगे तो सीधा ने बे फलोंग नंग आदि नोगेने कम का व्यस बे फलोंग वाहत हम शाम को गें कुरे मी गेंदा अद अली अलोन हम हितो सर मी आने अडुयंतरिंग बेलुंतरिंग मी प्रोग्राम का अलोन में वाह का धक्का लंगे दे मौदूएं ओवेजना हम अलोन में नंग हुशाला वेसम दे अलोन वाह ते के किया दे अलोन का दे अल्लाह रहमताने है रर देवे ती दे परगिना किया रर दिमाग दे परगिना बेफुं दे हम 29 मिनट को वाह कर माशाअल्लाह मी दे हुकर दो के बे वांगते बे बेफुं हम अलोन बद्दो का ममुरुन दोषी बेफुं हमें वाह का तंग हम गिनस देती वे हिंक पुलो में जे के अलोन हम वाह का धक्का करेंगे माशाअल्लाह दे वारंग हम रांगलो कमत दे बेलेवेन इंगे तो शेमी मिहारो दे मोती वारा मैं मातीवेरी दोस्ता कालो में खड़त करो मिदानी दे मादमा की मैं बेगम व अरफात दोस्त हम अलग में प्रोग्राम खास कोल्लने हम अरफात दुहा गुले को तो दें मीगा अलग में मौलूक हम सहमत हम अरफात दोगे मैं कमा गुले को इंगे तो दें बरगिना इल्मरिंग माशाअल्लाह हम अलग में जामिया के प्रोग्राम तो सादी वाह की हेंग इल्मरिंग में समा मिदवसर दें एम्मे बोडत देके मौलूक तो मी हज के मैं कमा आदि हज के फुर्तमा दिहेगे मैं कमा गुले को तुम्हारा गिना बेफड़ों वाह पर दक्का मदनी मिया दौड़ में हम वाह दक्का अरफात दोगे मैं कमा गुले को शे मी अरफात दुआ की खोबात हो दें फुर्तमा सवाल को तो हम दना बेरो आज मिहार में खास को मी मौदू में गुले अरफात में गुले हज वेरिन अंगे तो मिया दो मी जुमो गव्वना दुआ हज वेरिंग मीना का हेद कुरान अंगे तो मिहार हम अलोन में दिव्य राजा के हुज्जाजी में मीनाय दतुरु कुरान मादमा बेफुलन दाने अरफात हज्जुवा हुरिहा मेमस अरफात बीमोगे एदोगे मेंदुर फहोगे वगुत कोलन हेदो कुरचे हेमेमा मी एतागे इंतजाम तो बलाटा फरात कुमस एदो मेंदुर फस निमुमगे कुरिया एदो मी हज्जुमागे नोवना दोगे इरोसुमगे कुरिया हुरिहा हज्जाजिंग अरफात बीमा वेदुमा मसे कुरान मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान अल हज अरफा हज की अरफात एमेमा हज्जुगे एम्मे मुहिम रुकुंग या अरफात गा हुर दें अरफात दोगे मैकम गे वाका अलोन मुळे मी प्रोग्राम के सलियालो एकम काली अलोन ने बहुत हेंगे तो वरम मुहिम वाके दन्नवादा ए हज मागे फुरतम दिह दुस मी आहारुगा अन्न एम्मे मै दुस्त मीगे इस्तिस्ना अनु रमजान मागे दुस्त बस रमजान मागे फहुदिहा के दोस्त का पुरवेस हज मागे फुरतम दिह गे मैकं मा बोडवेफा मतिरेगेंवे हमे कने अपाता की आहारुगे दोस्तों तेरें अदि रेतो तेरें एम्मे मैं बेगे मनी लैलतुल क़द्र विलेरे ए एंहास मस्सर बुरे मैं बेगे वारे एनोनी याम इंगे तो रमजान मागे फहुदिहा के दोस्त का अदि एनोन सहारुगे हुरिहा दोस्त तेरें एम्मे मैं बेगे वा दोस्त अलोन मी दो करनी हे मैं ये अलोन में विस्नादन जेनु शायद मैं मी फहा करे वा मी अरफात बिमा वा की हुरिहा मी हज्जाजी गेंदे वेन वाह वा की दें अलोन हम हितंगरनी दे मेहर हज गोस ओलेरोगे दें हम मीहु वर बोड़ा बलिवान तो एक मीहु वर एक वर तबलिवान सागे बाय बेफुंग हम एडमिट वस कुरान बाय बेफुंग आदि ऐसी वसमा ला हिसाब दान एहम बच्चा की बाय दे वा की ए इंतजाम की ने बाय कोलो हम बलि में समा गेंदाने बाय आदि आदिति विदान वदा मेहर कोम मेहर को 2 मिलियन हा मीहु अरफात के बीमा से बन मक्का के बीमा के बन एमें मक्का मिनाया गोस ಮಿನಾಗ ಅವನ ದು ಮಿಯದು ತಿಬೆಫ ಮಾದಮ ಎ ಹಜುಮ ನೋವನ ದು
අරෆාත දායරුග වර තොජ්ජහොම එම්මෙන් එත්තනක එවීම රෝගා ෆෙතුරුමිකන් දැන් ඒක තුනන ගවාවදී හජ්ජම් අනේ මේ දුරවණිය සහකි තංගොලේ උමුරොම සහකි බොඩුයි මෙත් ගින බෙෆුනොත් උමුරුන් දොෂී මේ එහෙමානික වානගතිගේ බාදිකශිකම සමහර බොඩ හුන්නා ආද මෙහම මේ සෞදි අරබියාගේ මේ හජ්ජු මිනිස්ට්‍රි එෆද මිසාක හජ්ජ ගොස් එඳුමතිවේ නුවත බලිහාලුගේ සබම නුදෙවේ මිහුම් වෙසම එදුවහම ඇම්බියුලන්ස් ගාන මෙස් එමියුන්ගේ හිතරිකම එක්කෝ ඩොක්ටරුන්නා එක්කොන්න මෙස් රෆාත ගෙන්ගොස්තේ ඒ මේ සෞදි සරකාරුගේ හිතරිකම එක්කොන්න කොද්දේ අනකේ ගුරුපකුණු එත ගුරුපුන් දෙම් ඩොක්ටර දක්කන්නේ දෙත එකම ખાසාදත ජෙජ්ජනම සෞදි සරකාරුන් එකම් කොද්දේ අද ඉංගෙද මර බොඩ ඛිදමත් එතොයි ආද අමයකෝ මේ අරෆාතුග වෙස් අම කුදි ක්ලිනික් තක හොස්පිටල් වෙස් වර ඉත මිනාගවස් එමෙ සාලක ICU ga no tenuma te fauna me ko dan jonas wes hajjuwering tere me ko ejnama e bimuga wes e khidumen liben e bahuri ingedo anaka ahara khidumen dani rangalu kuram alon men ngeba fen mi haru mi hajju mosu mi dimane makka madina ge emme hunu gada doswa emme ma mi haru feshom ge kurin e huna hajjuwering ಕುರಿಮತಿ ಲಾ ಹಿಂದುಗ ಮೀಹುನ ಲೂಯಿ ಕೊದ್ದಿನ ಬ್ಯಾವರು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಹಂಗೆ ತಳೊಂಡು ದೆಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತಕೊಂಡ್ಸ ಖಬರ್ ತಕೊಂಬಸ್ ಏಕಲ ವ್ಯಾಫಿನಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಫಂಕಾ ತಕೊಂ ಫೆನಾ ಎಕುಗ ವ್ಯಾ ಫೆಮ್ ಮನೆ ವಯಾಕುಗ ಫೆಮ್ ಬುರುಸ ಫಂಕಾ ಸಮ ಮುಳಿ ಆನೆ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾವೆಸ್ ಮಿನಾಗಾವೆಸ್ ಅದೇ ಅರಫಾತುಗ ಮಾದಮ ಅರಫಾತುಗ ಒನ್ನ ಖುತುಬಾಯ ಅದೇ ಅರಫಾ ಬೀನ್ ವಗುತುನ್ ದಕ್ಕ ಮುಂದಾರು ಫೆನಿಗೆನ್ ನನಗೆ ತಮಿಮ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತ ವರ ರಂಗಳೆ ಹಮ ದಿನಗ ಶದೆನ್ ಹಜ್ಜು ಮಿದೆನ್ ಅನೆ ಹಾದ ಬೋಡೋ ಕಮಕೆ ಎತ್ತ ಮಿದೆನ್ ವಿದೆನ್ ವರಗಿನ ಕಂಕಂ ವರಗಿನ ಅಲಕಂತ ಗೆತಿರೆ ಕುಲೆವಿಗೆ ಉಂಬ ಕಮದೆತ್ತ ಹಜ್ಜ ಕಿದೆನ್ ವರಗಿನ ಬೇಫುಲುಂ ಮುಳಿ ಉಮರ್ದು ಹೆದ ಕುರ ಫಾಸನ್ ಎಕ್ಕೊಗೆನ್ ಗಿನ ಬೇಫುಲುಂ ಮಿ ದೇವರ ವನಿಸ್ ಅನೆ ಕಮಿಹಾರ್ ದೆಂಗೆ ಹಾಗ ಬೋಡೆತ್ತ ದೆ ಮೀಗ ಅನೆ ಮೀಗ ಅಲಿ ಅಳವಾದಂ ಅಮ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಾಂಕೊಲೆ ಕನ್ನೆಗ ಅಳಮಂಗೆ ತಿರೆ ದೆ ಅನೆ ಹಜ್ಜ ಗೆಂದಾಶ ಕಿಯಾಗೆನ್ ಅನೆ ಒಳವಾದಂ ಫಾಸ ಸಮ එබ හෝදාගේ බයි ස්කේවින් කන්ත සමයි බෝලේ වර බොඩ දැන් උමරුන් දුවස්සී බේෆොන් නම් හම ගොලයාගෙන් හම කන්තත් එබ කුරෙගෙන් දෙව මික්කම ගොලෙන් ශේකම සරකව ජේව හදක්කා ආද මේ අලි මිහාරු වෙජ්ජ නම යති හජ්ජු කෝටා එක්කෝ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉස්ලාමික් අෆේර්ස් ගදනු නොත මේ හජ්ජු කෝපරේෂන් හවාල් කුරිෆ් එංගෙද මේක කුරින් තිෆා කුරිෆදන් හජ්ජ දියුමට්ටකස් ගෲප් තකන් හම ಕೋಟ ನೋತ ಜಾಗ ದಿನುಮುಂ ಹಮ ಫಾಸಾ ನಗಾಗೆಂದನಿ ದೆನ್ ಮಿಹಾರು ಎಜ್ಜನಮ ಉಮ್ರಾಯ ಫಾಸಾ ದೆಕ್ಕುಂ ವಾಹಕಯ ಬೊಡ ಗುಳೇನೆ ಹೆಮ್ವೆಸ ಸಜ್ಜಾ ಉಮ್ರಾ ಮಿಹಮ ಎಂ ಅಳುಕಂ ಎಂಗೆತ ಜಾತೆ ಗಳುಕಂ ei ಮಿದೆ ಅಳುಕಂ ವೆಸ್ ಅದಾ ಕುರವೇನಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಬಿಮದ್ದ ತುರುಕೋಗೆ ಎಂ ಅನೇಕ ಹಜ್ಜಾ ಉಮ್ರಾಯ ಮಿದೆ ಅಳುಕಮ ಕೀವೆಸಮ ಎಕ್ ಮಶಾಯಿರುತ ಎಗ್ಗ e fada alukantake misaka tawaf kuru ngeda sa'yu kuru mikankan himenegende hajjuga ves umra ves hemima umra ge datura mihar boda den khasa kon hajjuge waak me dakkane ekota daturu kuraro group takum fasa nagar mihar ramadan ma savata kam medwerivi group ka fasa dakka furanjeru ka bayfara nufure mihun ticket na gana fasa netinge anebbe ko makka gosna emihun dakka hona fasa accommodation hamanu je nota amburama rajyannan badaruge yalen ticket nunage miharu dimasa masala emmima alon menge dive lobeti rayitun hajjadi umra galukam gas fasa dakka iruga ebaje yagin koramni itubaru huri faratakatto mi dekkene ingeto wakin khasaka umra ga kalon mi danno e miharu ejjana hajju cooperation hajju fasa mi dekkene hajju cooperation dekki kamuga venamas ekkala ಕಂಡೇಳಿಗೆನ್ ಯಲಾನ್ ಕೊರವೆ ಅದದ ಬೇರುಂ ಫಾಸದ ನುದೆಕ್ಕುಮ ಅದು ಉಮ್ರಾ ಎದ್ದಾರುಗ ವಾಕಿ ಖಾಸಕೊಮ್ಮಿ ಕಮಾಬೆ ಇದಾರಾತವುಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರೈಫಾವಾಡ್ ಹಜ್ಜು ನೋತ ಉಮ್ರಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ತೋ ಬಲಂಚೇವ ಎಂಗೇತ ಎ ನುಬಲ ನೋತ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಹುದ್ದ ಬಾತುದೆ ಫತೋತೆ ನುಬಲ ಫಾಸಾ ಆತುಗ ಹೊರಿ ತಿಫಾ ಫಾ ಕೊರಫದ ಮುಳಿ ಉಮ್ರು ಫಾಸಾ ಎಕ್ಕೋಗೆ ನೋತ daringe fasa ves lagen meka hajj devarone de umra dam veswesenge do eme jam e fasa kola rakka terive ege tedu dog authenticity badalan je venga alona me hawal korene kombe ka to de mihar she mi hajj ko operation wadi misalaka hajj hamekene gendiya kamuga vesama hajj ko operation kiya samiya gula faanu
ආද මේ zamanuගම dogo enengeno hamisa kami hajju ko operation ne mi harama waritu kama wada kama laarte kama fere kama paane geto waram muhim nukta engeto me har hajjat danti beflawani hoife fasa dakkash me har hatar har wejjenu he intizar kurata eta ආද den ane gehama rasuga honne viti male nas mi wen danaka dak fasa hawal kolli mane hama mi kure danakan kame hajjat dan ede miha edumuge bodu kamongos badas nudeni fasa dakkani kakatas badanu daniye shemi mihar deke sarukarun ne fagirun nan eba fursat ebade ingeto aluden itani misaka mi fagirun himenadito e hajjuge mane ki mihuna sharutu hama bahane bay fagirun mega wagotaki hajjuge alukan fardu kurabba faba ayattawge hadis ultoga wani man istata'a ilayhi sabila e alukama kuladana vegen vi mihunge machare mi hajjus fardu kura hajju fardu kura ingeto hadis uloge sadi qur'an ayatu gaves emma nadna bekanu almere vidalani mi ayatuge aliga e kuladana kan behimene degotako eggotaki jismani gotun ena hajja diumuge kuladana kan hurun aneggotaki eenaya hajju daturuge tanawaskan libifa ingeto mi zamanu ganama hajju e daanewar faasa huru hemima sharutu hame ennuwana faasa nemmiyak sharutu hama nuwanya enage macha wajiben nuwe misalakan nikamechku fagiraku timannen hajju nukureveti ekama derave fadam bune deramuge jagenne Allah taala enen hawal nukuravene kurimatu kuravwa fa nuwa taklife enen nevvarun ena e hajju ada kurumaka diinu gannen enage macha ekan jassafe evurama lui fase ko moti enaya kuladana wegen nuwa kamen kam kana mennaga machaka wajiben nuwe emeg mane ki demi arde alon hitangara ecche ki misaga fagire vejjiya gedo ene ma boda muhtad wakanta hunanu to ada ene komen hajjaka nunanu to dambi asba ezadu daranita samahorda adi gotige doruge datikama amidarina korami kharatta nukurema fagirun astumi kiyani wakiwarak ene ama wage eggode nudibemi hono fagirun kiyani misaga fagiruna miskiruna stafat fagiruna ki ebbesecche nudibemi miskiruna kommesara gecche libemi honta nufudemi ada ehme matifa kore fada misalak abbala mahenga fagiraka ehiterimi wan ehiterwar ena ehiterwam enen emme beenun jihifawa daira ento ena kaambom bandu furana mutti kuran nota bohiyawak beenu efawanama eto nonto ene iskanden jene kamaki hama egota mi dem miharu dem wargina angem beefulus maharama kanu da sama hajjan umaran hama de ingeto gurup takun sama egota fursa holwa hoti dengane kitama rakkaterikes angem beefulun nudewen to e suwadake ade hama beefulun suwas kore miharu umurun 40 not 50 saru imaden anghenonge grupaka ekko rashunda fasatarmi anghen verinna ko emuna guligen timanne swasa dekan denaka 50 saru imanu te 50 saru meden anekka khiyales no ba khiyales amnu hunna no heden ko bahega masale get me gagoto ki dine goto mi kanda alu wafa mingandu e gannete umuraka mati kofe ei ane mu'minu anghen ala enage mahramen neti erre dualge datur nukurma nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad devaf emma edaturu ei hajju daturu kam gavina mes ena waki umureke miyaka vegen huddavu menne adi waki khasaka Allah kiyaman gatumge daturegga alukamge daturegga alonu men diinuga angawafawen usultakoge beerum balamenga faasa hodon misaka hajjadda wakkan kogen hodavri faasan hajjaddiyo ei alonu men koggen manakanu alonu men aduhana dive raituna wara boda adu ive alonu menge terega mashur mi kiti rasulage sirat ingedo ega ebade mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamange fonuvumuge kuriga ingedo ekade kanuge risalatuge kuring makka yanga tufanegga kawatulle gefulu wara boda virana wegen diumun makka ge mushrikun emihun alun etam maramat kurmattaka faasa ekkuri midannawani rasul kamge kuriga nenge faasa ekkuri emmves azum gandali halalu gotu goti faasa nune ya nuda me jahiliya zamanu ge semune me ebenge Allah ge gekolan khidumek kurmattaka haram faasa beenu kuran huddanu anaka alona medu mitipi iman kamuge matiga alona men Allah kiyaman gatumuge daturegga alona men da hinduga halalu faasa menu alona men asu beenu ko gennuan adi hama fadan
e daturan alonen tayyar wanjene daturan nukunnan jene ves emme halalu adinuga oy minganduge terega inge shay halal fasa ya gulekun denghama shay den adialwadi ha ba ke hala inge tami bay fara misaka mamma no te bappa e bafonwa kina kudin bege inge to hajja no to umra den ege tere bay kudin e batibe misaka resort toga masake kuram wazifa ada kore den suale bade resort ko wazifa ada kurar elaring mamme wahake umra no te hajja dan heda kurewen to yati uddwan to halal wan to ada mega mi resort ke wazifa ke terem ves kandaligen hudda nuwane alun menna eves jelumen nati dannawan keridan enge to misaka bangura ufulami restaurant kama sekkurame urmas enge to ehme ekan kama ke dinuga mana kura kan nabiya sallallahu alaihi wasallam mani banguranduge kantoga diha farata kallana lawaf enge to adi resort toga mi ufula hadani sida bangurana ege ki bavet enge to mastwata kechenno ka hiki bavet ka mingos zuwanuge tere mastwata kiti babaji ma mi kan ennu bangura mi fulan enge to gestunna ehme janama kandalegen war saaf kon e bayenge efasa huddan wanaka ehme efadan gotam miyako efada tanega wazifa da ko efasa mamma hajjafanu beenun kurun hamarangalenno dengoti misaka resort ge sehendara ta vejjanama faharagga ti miweni kamaka miwen sharta kalen huddawane danna mehem ves be beun vidala fanangete waake alona baawala kandaligen ama resort ga haram bangura nuata urmas fikkum mikankam ga baadewa miya kunama ena ekkura mudalun efasan hajjadiun e rangalu otenno adi mamme dinkam digen vies foto den mi madama ki hama kun safa ko le gota mi ma begam arafat dos den inshallah almange tere den hama aragina be fulun hama rode sama ifamunde den hama arab budan hama ekan engende enge to shemi kuriya ala badaru ga alumennan ha arab budan hama engende fa kore hama waragine me hama gaggana emmen khala ko den hama rode atiben enge to ekan enge hama hotel restaurant takumes cafe takumes hama phalan onna enge to ada ali miga fa kollam men nalunu kurin මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆරම් දෙන්නේ ෆද හජ්ජු මහෝගේ ෆොරතම දිහකි එම්මෙ මෑවෙගන් දුනියමතිගේ එම්මෙ මෑවෙගන් වීදුවස් engeda e duostoge terem ves emme khasawegen mani arafa dos ege teren ekkanta tifa korwe nabiya sallallahu alaihi wasallam diskon siyam yawm arafa ahtasibu ala allah an yukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu arafa doge roda timan kafan ummedu korabame faayatu diyahara adi annangan aharoge faafatoge kaffara kamuga ehmema alonmanna kurave kudi faafatoge kaffara kamuga arafa doge roda himinigendani kudi faafe midannavi bodati faafatan allah taala tedweri tauba kun tauba menu yafatanu fusa ingeda ekam alonmanna riya dualu faafa fussevene magut allah taala wani labba misalaka e fardu namadun ane fardu namades ede emanduga korave kudi faaftoge kaffarenge hame fada meti arafa doge mi roda sehem vima alon dannane arafa doge roda amedu farwa kodunu korabba shengeda tifa korfada warak gina befulun edu roda hippawa ekam roda nuhifa mi hunna vesa miwa kadujina malonama naseterevan arafa doge roda hifuma adi alona mehem waake dannawada nengeda arafa dua begotum wara muhim nukta enge bot ei umar radiyallahu anhu ge khilafatuga yahudinge miha kas danna ya amirul mu'minin e mu'minunge amire mu'minunge veriya qur'an ge ve ayate e ayata ki yahudinge maccha baawale una ayate kamga wanama timammen edua ki eid duhe kamga hedimu ufa faalo kora duhe kamga hedimu ehdo umar ge fan vidalna ne ko ayaten den yahudi umar ge fan danna ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina mi ayata ki miyadu timang ilahu tiba miyunge din tiba mananta ka furiyam ko devwa timang ilahu ge niyame furiyam ko devwa fi adi tiba miyun udumat timang ilahu ruiwad ganwa dina ki islam din ko walabda engedo den umar radiyallahu anhu dalan timan kade fana engi labbai e ayata ki e ay bawa levuni kondu heggaka adi e ay bawa levuni urga nabiya sallallahu alaihi wasallam hunnevi kontane gakamis e bawa levuni e kale fana hajju kurevvi duwahu hajju kurevvi hajju daturuga arafa duwahuge arafatuga e kale fana hunnawne engedo e duwa ki hukuru duhege
නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරේ හජ්ජුගා අරෆාත් දුවස් වී හුකුරු දුහක එහෙම අලොන මිවාක මිගොත මිෆා කොල්ලනිස් අස්හාබේ කලුන්න ඉංගේ තෝ හැමකනේ කුර්ආන්ගේ අහ්කාම් තක නුන් ඉංගේ වඩන්නවනේ ඒ කුර්ආන්ගේ ආයත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බාවා ලෙවුනි කොන් දුවහකු එක දෙෆාන කොන් කමෙග්ගා කොන් තනෙග්ගා හොන්නවනේ කොක්කන් වෙස් අස්හාබේ කලුන්ගෙන වඩන්නේ එහෙම යහූදියෝ කස්මින් කුර්ආන් ගවේ ආයතෙන් ආයත තිමන්නම් මෙන්න ඉෆදායත බවදන්නම ඒ උෆාෆාල කුරා දුවක හෙදුම බුනර උමරුගේ ෆනකන් එංගි වඩානු කනන්නොන් එදුවස් ෆා කුරා දුවක නමදෙවික ඉංගේද අස්හාබේ කලුන් ගුරියාබේ කලුන් නැසේ කොන් දුවක එංගි ලබ්බ අනෙක්කම කි බලමා හිඟා කුර්ආන් ගේ ඉල්මුගා ખાસ වෙෆා අස්හාබේ කලුන් තිබ්බේ මිසාලක ඉබ්න අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හු ඉංගේද උබය් ගෙෆාන් ඉංගේද නුවත ඉබ්න මස්උද් රදියල්ලාහු අන්හු ෆද බේබේ කලුන් මිෆත බේබේ කලුන් කුර්ආන මෙදුගා එබොහර කුර්ආන් ගා තබ්බාවදන සබබා එක්චි උම්මත කියා දෙ වදෙනුම් බේ කලුන් ගාවත සබෝරි අලොනම් ෆාන් කොල්ලම් බේනුම් වනි වලමංග ලවයා මියුසික් ගාකමියන් නේදුවා කිරිත කුර්ආන් ගා ලුක්මාන් සූරත් අල්ලාහ් තාලා වහකුරන් වමිනන් නාස් මන් යෂ්තරි ලහුල් හදීස් ලියුදිල්ල الناس අන් සබීලි මිස්තකොංග මෙදුගා වේ බයකො මීහුන් ලහුල් හදීස් නේද බේකාර වාහකත ගණවික්ක මිස්තකො මග්ෆුරත් දා බයකො එමිතාගමි ලහුල් හදීසකි ඒග ෆාදාන්නේ බේකාර වාහකත නේද කමකො ඉබ්න අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හුමා විදාලවනි අල්ලාහ් ගන්දි බුනම ඒ ගිනායි නේද ඒ ලවේ අල්ලාහ් ගන්දි විදාලවනි මි කීරිත කුර්ආන්ගේ තර්ජමාන්ගේ ලකබ් දෙවෆවා නේද හිබරල උම්මතුගේ දන්න බේකලගේ ලකබ අසාබේ කන්ත දෙවහ බේකල ඉබ්න අබ්බාස් රදියල්ලාහු අන්හුමා විදාලවනි කීරිත කුර්ආන්ගේ කොම්මේ ආයත බාවාලේ මුන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුන්න විතන හුන්න විහාලත ඉස්තිමන් කරන දෙනවඩන එවරන් බේකල මුල කුර්ආන් දස්කුර බහන එම් වෙච්ච නම් සලොන්න මෙන් හා මිසමානගේ මිහක කුර්ආන්ගේ තෆ්සීර්ගේ තංකොල බුනේ හො තීනන්නව නැතිකම තීනන්නව නැතිකි තී මිහින්නන්නෝ එකම අස්හාබේ කලොන්න මියුරච එංගි වටන ඒගේ මිසාල මිතාමි දෙන්නවි නේද කුර්ආන් ෆුරිහම කොද්දෙවුණු කම එංගෙවි අරෆාත් දුවක එමෙම අරෆාත් දුවස් වර මෑබ් මතිවරේගෙන් වේබ කුර්ආන් ෆුරිහම කොද්දෙවි දුවාකි යහූදින්ගේ මිහුම් බුණනි තිමම්මගේ දීන් ෆුරිහම කොද්දෙකම අල්ලාහ් එංගෙවි නම තිමන්න මෙදොස් ඊදෙක්කමුගා කණ්ඩලීම නේද එකමක අලෝන මෙන් අමිල්ලෙන් ඊදු කණ්ඩාලයෙන් උෆා කුරා කන්නන් ඊදු දුවස් අන්නානේ අරෆාත් දුවා ජේගෙන් හජ්ජුමගේ දිහවන දුවක ඊදු දුවස් එහෙම අලවන්න මංග අමිල්ල සිකුණ්ඩේ විස්නේ ගොත කන්නොන් දීනුගේ කංකම් හුරීකි ඒ මි ආයතු සබෙන්ගෙන්ද දීමනි ෆුරිහම කොද්දෙවා මේ ආයතු ගමනේ මියදු තියබෑමියුගේ දීන් තියබෑමුන්ටක ෆුරිහම කොද්දෙවා ෆෙම අලි දීන් ෆුරිහම වෙගෙන් මානවදෙන් ඒකතරෙන් ඉතුරු අලවන්න මෙන් කුරාන කමෙන් නෝනන නුන්තෝ එහෙම මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දිස් කුරවවනි mi deenuge terega deenuge nekkamek gene semihaga machekan raddu kuregen ve amuko danna be kalun elmerin ti bid'aye ke kima ba min furasarus kurana den bid'aye husunnan bid'aye mi kiyane deenuge teren alag gene kankama den mi ate furiyama kurwa deen furiyama kurwa duha ke arafat dos alona maada mi kurmatlane arafat duha e duha ki mabegen wa mativeri duha aloma inshallah den me samati beni rodia geto den vara ufaawere duwa kama yaginus inshallah maadama wegen dan ei alwenge ama kudi me faafata inshallah poy wegen dan duwa maadama ke inshallah den shemi den me ane lavya misika guletun den ane she faa kol dei maden arafat duwa gulegen den me eid duwas geta eid ke hama gas faa kuren je duwa almenna sharuko fati faa kuren detta mane ufa faal kuren je duwa no toy ke den mega mastada me jeni ufa faal kura goet detta මිහාර සලමෙන් මි බයි මි සෝෂල් මීඩියා ගේ බයි මි ප්ලැට්ෆෝම් තම ෆෙනේ ගේ තම බයි බේෆෝම් තයාර මුන්දා ඒකි බේෆෝම් දෙන් ඒ ගොත තයාර මුදන් දෙන් බයි බේෆෝම් ගම මියුසික් නෂම ලවයාගේ දෙන් ගේ තම මිකම දෙන් ෂේ මි වරබුන විස්නාන් ජේ තංකුල දෙත්ත මි ඊද කිය සමානෙන් හැම මතිවේරි වේගම් වා දුහෙන් නොත මහත් දුහෙන් නොත මි හජ්ජුමහුගේ දිහවන දුවේ මෙහෙම දන්නවාරුග දිහදුග තෙරේගින්න දුවහකේ mi eid duha kiyes ekam alagonu mege sikuni wara bode wagatiki eid namadu nimuni madem wara bode ekkami alokamage ba wara bode ekkibawagen de angeta enas adinu nime eid adihwana dos adi men eid duwas den eid wala men mi faha kurani hama medenne mehen den bay befron ne ba ke sharu imingano bero me kama agule got sabaje me kama saraka ali hama tifa kuri fada ane adha eid duha ki hajjumage දිහවන දවස්
emme ma diha duwa yalonu midanna ingeto aneka yalonu men eti etche tafsir ko gendanno ne kinona Quran Allah taala wahi korane wal fajri wa layalin 10 fajr wagutu gandevame adi diha re gandevame diha re ki hajjumoge furotama diha duge diha rege wahak ingeto emmema ti faha kore fadan arafa duwan fawga ne duwa ki eid duwa ki ufa faalu koroma tahuniya ki umge duwas ekam e duwa ki emme ma diha duge tereng himene duwa adi hali ingeto mi ane hajju mahoge diha wana duwa ki ei wara tafatu duwa edua by fiqh verin nande bahani yawmul hajjil akbar ingeto ki Quran gasone fada ei hajjuge emme bodu duwa hajjuge emme bodu duwan ekam wani ei edua hoga jama vefawe alukamge tereng hajjuga ves hendu he gada anukurane alukan tattake ingeto ege terega hajju verin hadiyu katidu ingeto hajju verin tawaful ifada kurun tawaful ifada edua adi ege fangane tindos korane kam tawaful ifada kurumge furtam do ke edus dengoti jamrain hilawkum emme furtam jamrain hilawka do ke edus dengoti hajju verin haram kanda ane bo koshano to bo belu ingeto hama eako ni ane minaga waguttan hetu korema hajjuge alukamge terem ves etan alukamen edua hoves jamaa fabori vima mi aslu islam deenuga mi de eid wes mi annani wara mativeri alukam kavidige e ramadan ma hoge 30 notan 29 doge rodeya vidige mi annani fitr eid duwas adi fitr eid ge wahan Allah taala bayan korawamun wahi korawani wali tukmilul iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum et yabami ramadan ma ge e adadu muddatun roda hifa furiyam kurma foga teba mi hunna ekam gechan hidayat dekke vitive e alukan kuruman hew tawfik dekke vitive takbir kiya hedumash ingeda emme ufa faalu kurumge duwe takbir kiyumge duwen tahniya kiyumge duwen ekam ko Allah haram kuravi kantata kurumge duwen no miki eila nahi kuravi kantata kurumge duwen no miki alukan alonu men handanat talam viduwen no miki hem midannawani hajjuge mi hajju mas feshuma ekoga takbir kiyunge ba feshe ei furtama adduas nuadogas takbiru kiyum miyoti emihaka fasevi huriha wagutegga huriha tanegga ekamuka yafaga miannane namatoge fawga kiye takbir mi ferani arafa duoge fatis namadu ingeto madamage fatis namadum fatagen komme fardu namadaka fawga takbiru kiyum ebay e demigen deba ayyamu tashriga tinduwa mema takbiru kiyuma mikankam yoti namatoge fawga sharu efa ege fawga ekamuka tifan kurifaden idu namadu nimigen dengos fenkule kudi jaha angem verina firiem verin masunive deenuga oin halalen harame mingane belmane timikan koromdani ඊදුගේ උෆා ෆාල කරුම් ගනමුග ෂමි ඊද ඉබාදෙන් උන්තෝ එහෙන් දීන්තෝගස් වාගේ හම ඊද හම ඉබාදෙන් උන්තෝ දැන් හම ඊදේ හම මිහෙන් දෙන්නේ වණිම ඒ දෙන් හම වරන් උෆා කරන් ජේදුවේ වර මජා දුවේ වාගේ හම හුරිහා මෙන් හේතුම් වෙපා කොමසරක මජා කො දැන් වාගේ හම බේෆල කො විදාල දැන් හම ඉස්ලාම් දිනුගේ මජා කරුන්නේ තීතෝ නෝන ඊදුගේ උෆා ෆාල කරුමක එග්ගොතකස් මනකමන ngado anek ekang sunnatun ve sabitu ei ane mi bay hisab toge mihungas masjidun nabawiga emihunge hevikamuge kulivaru kulunuwa ka saate adi emanzar ballavan Aisha radhiyallahu anha rasul sallallahu alaihi wasallam ge kondu pulumatin ballavan hunnai wa ka saate enge to egamane masjidun nabawi terega emunge hevikamuge kulivaru emma kulivaru kulumuge duenge ufa faalo kurumuge duek alon men evvesalatega kulivaru kulum ufa faalo kurum mana korone kenu din nahi korave kankan nokon we sufa faalo korave negedo din nahi korave kanta tes nokon alon me hingama jehuma alon me ebbe konebbe ka baddalwa hindu hinitum woma adi ufa kurumuge huriya kames kurave nanakam yedo bayr ratto gali eba kuri inge tada kankan misaka ange verenna khasa kulivaru kan ange wakin detta dejis wakin detta waragina mangeta anaka eki vattaruge race inge to hama heden komenu ja angen firen evva kamisaka vaademu demiesas bemmihum benuve vaduge ekkolo angenu ifana kolo firenu ifakam ennona nonto e horiha kulivare sama dejins wakko kulave te alwangi terege den kuriga den hama angen firen mixe waragina kulivarta kolemundi inge almenge terege den kuriga den mias mihadem war bodan hama kankan hama Allah rahmatun hama hewama gangeli islam among annane den ekam hama faha korenge wargina rattawga eed faha kore hennama sharwi minganum beer nuwe hama
ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ ಇದು ಫಹಾ ಕುರಮಾನನೆ ಅರಗಿನ ರತ್ತೋಗೆ ದೆಂ ಹಮ ಉಫಾ ಕುರಂಜೆ ಕಮ ಎತ್ತೋಯ್ ಶೇಮಿ ಅಲ್ಬಂಗೆ ವಗುತು ಹಮ ಅರಬುಡ ಕೊಡ್ತಾ ಮಿಹಾರವಾಣಿ ಹೆನ್ನವಸ್ ಅದಿ ಸಮಾದೆ ನುಕುತಾಂಗ ಬೆ ಇಂಗೆ ತಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇದುಗೆ ವಹಗೆ ಅದವತಕ ಗುಲೆಸ್ಕಮ ಸರಕ ಅದಿ ಅಳವಾನ್ ಫೇನೆ ಹಮ ಅಲ್ಲಿ ಹಮತಿ ಫಹಾ ಕುರಿಫದಂ ಅಳೋಣ ಮೆಂ bayaka faadu ki abades bayak gi hunna unikanta ta fa kurumen nonge dolonu memme kuraka mamati fa kuri fada warak gina rattaw nge to hama idu ge ufa eba faala kore dini gotun hama eonna mingandu ge terega mihama allah hamdu koranje adi hama fada alonama ufala ko fa kurange to musun hama tan deenama fitur idu gaves amha idu gaves gaggana gam hurihara shegga ಐದು ನಮಾದು ಅಮ್ಮ ಇವ ಕೂರೆ ಹೆಂಗೆ ತೊ ಬೊಡು ಜಮಾತುಗ ಮೇದಾನ ಮಿಸಮ ಉಫಾ ವೆರಿಕಂ ಮಮಗೆ ನುವಾ ಕಮೆಂಗೆ ಸುನ್ನತು ಸಾಬಿತುವಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಯೋ ಗೊತಕಿ ಈದು ದೆ ನಮಾದು ಎಸ್ಸಮ ಮೇದಾನ ನುಕುಮೆ ಕುರು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂವಿಮ ಈದುಗೆ ಅದಪ್ತೋಗೆ ವಾಕ ದಕ್ಕ ಹಿಂದುಗ ಫಿತುರ ಈದ ಅಬುಹಾ ಈದ ತಫಾತುಗೆಂದೆ ಫಿತುರ ಈದ್ ಮೆನ್ನನೆ ರಮದಾನ್ ಮಹಾ ವಿದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮ ಫಿತುರ ಈದ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನುಕುಣ್ಣೆಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗೆ ಕಲೆ ಫಾನು ತಿಂಗೋ ಕದುರು ಫರಿಕ್ಕುಳುವ ಹೇಗೆ ಫಹತುಗಾವ ಹಿಕ್ಮತಕಿ ಈ ರೋದ ನೂಂಕಮ ಈ ರೋದ್ ಹಿಫನ್ ನುಜೆ ದುಹಾಕನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಖಾಮ ಕೊದ್ದೆವ ಅದಿ ಈದುಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕಿಯಮನ್ ಗತುಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಮೆಸಿ ಮೆನೆ ಕಮೆಂಗೆ ಏಕಂ ಯಾ ಖಿಲಾಫ ಅದ್ಹಾ ಈದು ದುವಸ್ ಖಾಸವೆಗೆ ನನೆ ಉದುಹಿಯಾ ಕತ್ಲಮ ಹೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದ್ಹಾ ಈದು ಈದ ನಿಕುಮೆ ವಡಾಗನ್ನವ ಹಿಂದುಗ ಎ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿದೆನ್ನ ವಿ ಸುನ್ನತ ಕದುರು ಫರಿಕ್ ಕುಳುವನ್ನೋತ ಫೊಣಿಚೆ ಫರಿಕ್ ಕುಳುವ ಫೆನ್ನುವೆ ಹಿಂಗೆ ಏಕ ಬದಲುಗ ಈದು ನಮಾದು ನಿಮಿ ವಡಾಗೆ ಎಂಬುರಿ ವಡಾಗೆ ಉದುಹಿಯಾ ಕತ್ಲವ ಎ ಉದುಹಿಯಾಗೆ ಮಸ್ಕೊಳೆಂಗೆ ಕಲೆಫಾನ ಇದು ಹೆಮೆ ಫುರ್ತಾನ್ ಫರಿಕ್ ಕುಳುವೆಚ್ಚ ಇದು ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗ್ ಪರ ಗೆರಿ ಬಕರ್ ಅಮಿಲ್ಲಾ ತುಂ ಕತ್ಲ ಅನ್ನೋತ ರಾಜ್ಯಗ ಬೈ ಗಿನ ಬೇಫುಳುನಕಿ ಬಕರಿ ಮಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ನೂ ಕನ್ನೆ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ನ ಆಮುಕ ಕೇಮುಗ ಬಾವತನ್ನ ಕಮಕ್ವೆಸ್ ಈದು ನಮಾದು ಆಸ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇದು ದುಹುಗ ಕೇವಂ ಬುಡ ಮೊಳುಯಿತುರುಗೆಂ ವನೆ ದೆಂಗಮ ದೇಯಿತುಗ ಖಾಸವೆಗೆಂ ವಾಕಮಕ ಅಲ್ಲಿ ಹಮ ಅದಿ ಫಾಕುರಿ ವಾಕಮ ಎನ್ನನಿ ಏ ಈದು ನಮಾದ ದಿಯುಮುಗ ಅತುಗ ಎಂ ಮೆರೀತಿ ಹೆದುಮೆಲ್ಲು ಇಂಗೆದು ಅದಿ ಈದು ನಮಾದ ದಾ ಹಿಂದುಗ ಮಿ ಹಿನಾಗನೆ ಅದಿ ಎಂ ಮೆರೀತಿ ಹೆದುಮೆಲ್ಲುಮ ಆತರುದುಮ ಮಿಕಂಕಮಕಿ ಹಮ ಸುನ್ನತ ಇಂಗೆದು ಹಮ ಅಳೋನು ಮೆಂ ಸುನ್ನಂಗ ಅದಾ ಕೊರಿಂಜನೆ ಈದ ದಾ ಹಿಂದುಗ ಅಳೋನು ಮೆಂಗೆ ಅತುಗ ಎಂಗ ಮೆರೀತಿ ಹೆದುಮೆಲ್ಲುಮ ಆತರುದುಮ ಅದಿ ಈದು ಅನೆ ನಮಾದ ದಾ ಮಗು ನೂಂ එහෙ මගකුන් එඹුරි අවම ඒගේ බේනුම කීවස් ගින බයකා බද්දල් සලාම් ගලාම් කොන් හෙදු නේද අල්ලාහ් රහමතුන් අම වර මදු අලන රාත්‍ර දතුරු කුරේ ෆරස අද එකමක මි අබහා ඉදුගා දෙතින් ෆර දතුරු කුරවන හින්දුගා හම ගින රත්තවගා අයිදු නමාද ෆෝගා බෝවේ එංගේ તો හම ಬಂದರು ಸರಹದ್ದುಗಾ ಸಹಾವೆ ರಶುಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನ මිය වරන් ආමෝ කමගේ તો වර ගින රත්තවගා හම ඔන්න කමගේ අලිම අද මුලි රං එක්කො එංගේ તો එදෙන් වරන් උෆා කරන් ජේක වරන් හම උෆාර මන්සර් එංගේ તો ෂෙමි උල්ලුයා කත්ලම ගුලේ ගොතුන් දෙක කොමසරක හම දෙතින් ස්වා කොල්ලා නිම්මා එංගේ તો මි තිරන්නු તો මිසක නිකමෙති නුලිබේ මියෝ කියත මම හදානි ಅದು ಉದುಹಿಯಾ ಕೀವೆಸಮ ಕದ ತನವಸ್ ಕಮಗ ಹೊದವೆರಿನ ಎಕ್ಕಮ ಇಂಗ ದಹಮೆಂ ಬಯಂ ಹದೀಸ್ ಉಳಿತೋ ಗವನಿ ಎಮಿಯಕ ಫುದುನ್ ತೆರಿಕ ಉದುಹಿಯಾ ಕತಿಲುಮುಗ ಫುದುನ್ ತೆರಿಕ ಬೆ ಉದುಹಿಯಾ ಕ ಗಣೆಗೆಂ ಕತಿಲಾನೆ ವರುಗೆ ತನವಸ್ ಕಂ ಹುರಿಮಿಯಾ ಏಕ ನುಕುರಾನಮ ಐದು ನಮದು ಜಮಾತ ವೆಸ್ ನಾನ್ ಹುರಿಕಮ ಎಫದ ಅಬರು ಬಯಸ್ ಉಳಿತೋ ದೆಂ ಅಳವನಿ ಹಿತಂ ಎರನಿ ದೆಂಗಮ ಅಣೆ ತರඤ්ඤ ದಾರಿ ಕೊಳನಗಾಗೆಂ ಏಕಂ ಕೊಲ್ಲಿ ವಿಧಾನತೋ no egota se kan hen kurang ekkamen nomme kinge to misaka befolo hadiya kori uduhiya bakariyen hame ge zatu ke dini nota uduhiya katam faasa dini hem vejjana mo masalenne kam henenno daranya lare nagan kurang ekkamen non etanavas kamuge holweren kurang huri kanka ehme denne balama hinga me fagiron was benwana sodaga kurma ke waran hiyo kam inge to hadi me ma diya do gaya ma dostoga kurave ma mativeri man alukam sodaga kurma ke ekam ko sodaga ನುಕುರನ್ ತೋ ಫಗೀರ ಕಶೆ ಅನೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕದುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಫಗೀರು ಬೇಕದುಂ ವಡಾಗೆಂ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಶಕ್ವಾದನ್ನೋನೆ ಎ ಸೋದಗ ಕುರುಂ ಫದ ಮತೆರಿ ಅಳುಕಂತತ್ತೋಗೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ತನವಸ್ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕದುಂ ಎದ್ ಹೋದಫಿ ಎಂದು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಿಸ್ಕೊನ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದ ಕಫಹೋಗ ಮಿಕಿಯ 33 ವರ ಮಿಕಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ತಕ್ಕಿಯಾಶ್ ಇಂಗದು ಎ ಬಹಿ ಎ ಫದ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮಕೆ ತೆಂಗನ ಕಸ್ ದೋಸ್ಕೊಳ ಫೋಂಗ ಆಸೆ ಬೇಕಂದನ್ನೋನೆ ತನವಸ್ ಬೇಕದು ಸೆ ತಸ್ಬೀಹ ಕೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಕವಕಿ ಇತುರನ್ನು ದೆನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಫದ್ಲವಂತರಿ ಕಂಗೆ ಇಲಾಹ ದಿಬಂಟಗನ್ನ ಫರಾತಕ ದೆವ್ವಾನೆ ಮಾಕೆ ತನವಸ್ ಕಮಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎ ಇಲಾಹ ಬಸ್ಸಮ ಕಮೆ ಇಂಗೆ ಎ ನುಲಿಬುಮ್ಮಕೆ ದೀನು ಮಹರೂಮಾನೆ ಕಮೆನ್ನು
شيء مي عرفت دوغ ما كما أقول لك توم أما شيء ورجينا معلوماتك ما شاء الله دي بهار بشكر إنك جزاكم الله خير أنا قلت هم يجين كده دين هم ورك كده كده هم كيتو بدار باني بهك فهو باك أدلون فابكس دنا بينواني ألون من مي عرفت دوغ ರೋದೇಫುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೆವ್ವುಮುಂ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ನಗಾನು ದಾಶ ಇಂಗೆ ದೆನ್ ಈದು ದುಹಾ ಗುಳೆ ಗೊತನ್ ದನ್ನೋಂಗತಿ ಅಲೊನ್ ವಂಗ್ ಉಫಾ ಫಾಳು ಕುರಾನೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿವನಿ ಲಿಬಿ ಫೆಹೆಮ್ಮ ದೀನುಗೆ ತರಹಾಗೆ ತೆರೆಂ ಬೇರುನು ಆಶ ಹೆಮ್ ಮಿದ್ದೆ ನಸಿಹತಾಯಕು ಅಲೊನ್ ವಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದ ಶುಕ್ರನ್ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರನ್ ಆದಮೇದು ಕುರಿಮಿದಿ 29 ಮಿನಿಟ್ ಮಿಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಸತೇಗ 21 ವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇದು ಅಲ್ಮೆನ್ನ عرفت دوغ ما أقوله قطعن شيء حسن موسى فكرة ورا مهم معلومات تيجي دبّه شكرا جزاكم الله خير إن شاء الله من هفته أجي هكور دوغ من در فودي جهار ونتيس متك مولين برنامج جنس متك بدل كلنا هوريا بفنا بشكريا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته on a 30 minute